Il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo jirrepeti l-istess kliem li kienet qalet fis-sajf Giulia Farrugia Portelli. Dan hekk kif Bartolo għamel dikjarazzjoni diretta u bla tlaqliq meta qal li Malta hija sigura mill-COVID-19. Biex bekk injora l-kollox il-każi ġodda u l-imwiet li qed ikollna ta' kuljum. Malta has been labeled as a safe country. So while Malta has always been a safe country in terms of criminality and so on and so forth, nowadays, safe is taking on an additional meaning. It's also being safe from COVID. Din l-istqarrija tal-Ministru tat-Turiżmu saret waqt webinar li ġie organizzat mill-MHRA u li fih ingħatat tħarsa lejn il-prospetti li hemm fis-settur turistiku għat 12 xahar li ġejjin. Fl-intervent li għamel Clayton Bartolo indika li sas-sajf mhux se nkunu lura n-normal, kuntrast ċar ma' dak li qed jgħid il-Prim Ministru qabelha. Intant waqt dan il-webinar tal-MHRA kien hemm intervent mill-Elena Kontura, membru tal-Parlament Ewropew illi suġġeriet li f'pajjiżna għandu jibda jsir it-testjar mandatorju fuq persuni li jkunu ser isifru lejn kull pajjiż sabiex bekk is-settur tat-turiżmu ikun jista' jibqa' għaddej. Tkellem ukoll il-kap eżekuttiv tal-Air Malta David Kurmil li saħaq li se tkun diffiċli għall-linja tal-ajru Maltija biex tirkupra bid-daqqa li ħadet minħabba l-pandemija tal-COVID-19 wara li naqset ħafna mit-titjiriet tagħha.